Representante povo e com o Parlamento Nacional preocupa com a situação que acontece em Harailaran. Preocupação ne fosai husi deputada bancada kuntu Olinda Guterres li husi plenaria dahuluk batinan rihun rua nulu resin tolunian iha Parlamento Nasional sigundane. Niadihan governo ho PNTL, FFDTL, tengki servisu makas, halo kontrola durante horas nulu resing hat nelarang. Nuna emahotu bele lau bamai ho livre. Husumos ba inang aman sira atau kontrola oan sira kalang turak mate ke uma no hareba grupo deskonyi sidu sirane mai husi grupo organizado rumah karek tamane husu PNTL ho FFDTL atau halo papel iha base ho di garante stabilidade Harailaran. Madalena Horta, STL News.